Good morning. Ngasigi card ki message ape tang ngasi ko. Ngasi je law po numit. Law po numit se akoi gi number da haragna number 69 leire tuga color din red machu leire. Ado aham da se da card se already in lo tho thamme ko sain toroga lo tho thammi se ngai se stand yaw da bagi dum hana khut ani sinam ne na hari ama khatang na namabdina loina hana lo tho thamme ko sidagi choose to we se ko card number 1 2 and 3 ko 1 se khansira ani shuba khansira natra suba khansira ko aham ba khan ba ngai yon yenga se ba ko ahamba ko ahamba se ngasi wena di phai ko hari first card se ko hari nuai ba khot pa admaina pi ko hari wa internet shanti leina leibani khangde afaba changak pani khangde admaina oina oibuda khoi first card se ko hari sida la ise sigi hari khoi di amana mu ko hari chanbi ba blessing from balai ba se ishor gi ishorna ga bless to bi ba ko pi ba admaina oina oi ko adu ngasi se portal su tare ko hari portal su tare thasi su tare do na hari manifestation taw to bo ya ba gumba to biyo hari abundance check kumba se sembiyo ko abundance check se mai se akoi gi chahi gi oina lakadori ba khot kadori ba mam se loina proper planning to raga leina ko e ba su ai ko hari diary am da loina mak hari akoi aina pam yo pon mam to loina i tho ko to ga hari ko ai la i ba chahi se hari akoi gi planner gumba iba gumba su leina ko hari planner gumba iba su mai to i tho ga thambe ai ko aina handak chahi hari December aroi ba portal so ore aroi ba thashi so ore adu duna handak la ko dori ba chahi se ACC to ba ko pa have not mai to mam am iba ai ko ado silere ko first class ina ko ani shuba ko ani shuba lai se ko sida lai se kitang ko keno tore akoi gi helping gi mi oina la ko do haito help to ba ai gi damak ta mating gumba har sine ko ai gi damak ta mating hai se dum kitang mirak mayai chan ba nupi gumba kai gumba na ko hari ai ngonda mating gumba to pi ba imani khangde icheni khangde adumai toraga hari ai ngonda mating gumba pi ko pi ba adumai oina oi ko ai gi de have da support to pi ba do adumba mi ama hai tar ngasi se ai gi damak ta adumai na to ba ko aduga ahum suba sina hari full kada na ko full se hari start to ba yai ko hari start to ba yai en haraga di keno ma any thaba ma to ge chat ke khot ke ga na hari ningjing mangjing na ba ga leraga di adugi photo aina chat pa yai keno to bi yai ko ado si se leire ko ado lepa gumba si ko lepa gumba se thaba khawbu ko pade lepa sai kya honing de ko ado dona haidi mi khara dum ka shukai de khote ka have hai ko ado engon sum chana dam ne na ai Tuesday se kya I sum ignore to we Wednesday se ne ko hari thaba khawbu to khwai de best oi se ado sum sida ko khan ba thaba khawdraga so ko aina keno ma chat ke kaina khalaga di chat piyo si gi pot se ko ado timing sina ayu ki pong 9 ga minute 9 dagina 12 minute 13 phawng le ko aina 12 minute trying to to wan habi dum to ba yare ko aduga amana pung amaga minute pu tare tagina pung 3 ga minute 3 phawng le re adagi 3 ga minute 3 tagina nungda wairam gina sina 3 ga minute 3 tagina pung 3 ga minute fu 3 phawng le re aduga nungda theng mena 8 ga minute 9 daina pung 2 ga minute 18 phawng le ko sisina akoi gi ahing nungyai gi kaino to ahing nungyai dagina nungalam dai phawbo gi ko adu sida le re akoi gi ngasi gi oina card message ma'am thank you